anyar nang mau memitola. Oh ya mau kamera teh gini. Wah, nah kan pakai selfie teh. Wah, selfie nage bukna kabari kieu udah dicukur heula ieu mah. Bang cukur beh mananya. Oh itu si Mang Ojek. Jek. Ah, siap. Apa. Kita motor domba Garut kan. Kuaten. Oh, andur ka tukang cukur nu hade di mana ya? Siap, aya di payun. Oh, siap. Itu mah. Hai. Iya, Mang, cukur. Ya. Pangkas rambut merah putih abu-abu kali karena Mang, maunya ya kita di transfer ya. ya. Bannya mau gagal. Mana itu tukang cukurnya, euy. Tukang cukur kan. Salam. Sudah ada tadi buka teman. Iya teh, pangkas rambut Pak dicukur. Lain sama apa nih mah? Lu bener. Cowok saya tulisan gitu teh. Pangkas rambut. Oh, dicukur atunya. Jangan sok. Tempat cukur itu teh nagong li, Mang ngeutik itu. Gedean disukan mah. Sok. Rambut hade. Sok di. Ya, bener atuh. No nyebuk sih buntut kuda gitu. Rek gaya naon? Gaya. Kayak heula. Ayo orang dicukur saha? Urang. Nah. Dicukur teh kalau dinya kieu. Lain iya atuh tah iya nami. Sok nyawana nu tukang cukur. Tukang cukur tambah apa? Mana ya setting itu? Lain, nah itu dicukur teh. Nah, Kita aku orang nih sesentak mainnya ke tukang cukur sesentak cicing. Nah, ya benar. iya ada ya. Ada ya cing bener lah. Tuh. Lain kanan boga HP anyar rek selfie urang. Nyaho atuh kudu halus pokoknya. HP metoha di paok lain tanya ngomong. Alah. Lain make jeung dipaok sagala. Ya da rese di pentar rese jangan di paok. Bebeja mah kageleng beus we kamari. Aduh, dikumakan ieu teh. Di sahedang. Sahedang teh. Ya sahedang. Alah. Sangkan kasep we, sangkan kasep. Benar ya, ayang lagi ya. Enggak pakai kumis toha aing. Sawahna lega meto aing. Alah, Sawahna lega. Geus. anak pang hiji-hijina. Anak hiji-hijina. Waduh, Hiji-hijina. Anak nunggal. anak nunggal deh. Ya, jika bawang potas nunggal. Bawang Jika bawang potas. Ada ulah gagal ya. woi, moal atuh. Pokoknya pangkas rambut merah putih, kahot terkenal pokoknya mah. Merah putih ya. Ya, jika bendera tuh. Oh, Indonesia barunya. Woi, kemenangan. Lain kemenang. Lain apakah dia tisaha? Ojek. Ojek. Oh ya ojek nanti goreng tak bisa. Motorna goreng di mana goreng. Apa? Ting urang mana? Ojek teh. Oh, tapi ongkosna gagal pada ditransfer. Atuh, kapan ayeuna? Make rekening segala eta ojek. Majar genten non tunai. Non tunai. Sup baru. Gagah tah syukur di urang. Lain pan hayang payu deui atuh mah urang. Weh, Pan we payu deui. Di cukuran. Kunaon tadi sebelah teman? iya. Kayaknya parantian saya tuh. Bisi we solar aing mau. Tuh. Coba gue pakai solar.
mah tuh itu sekalian gitu tah. Nyemprotan banget teh hayo. Ayo we banget atuh disemprot-semprot. Da lain Ini atuh mobil. ngawurkeun tinggal jadi parase. Oh, da bongan ayo lap. Parasuh kieu. Tanggung jawab kudu lap. Wah,